Ve in July ni som pasari sang ni som ni panga ni nga ni ani a clear tu lenga thatu te chi bai le ve ko le kan video te to thleng min clear sakin min lo ngai thak sak ula min lo like sak ve ngi don nya kum samnga pakhat mia ina an that bong kon police atanga beng warna thu don danin nizan ni som parukla sari sang ni som ni panga khan vanal huna kum samnga pakhat son of thang loya late bong kon veng chuwa chen nei na tha ania a that tu nia pu man ani to bong kon branch ome president ne na tanga thu don bo zuin bong kon police te chuan thina thlen na mun hi an pana vanal huna hi a bedroom a thia mu ni in a khabe amit veilam le achala hliam atuar ama chawa cheng ani police te chuan tul thana hmuna om felix lal than sang kumsom hni panga vai vakon le sindi zoram chhani kumsom hni pakhat lengpui veng thar nia in chalte manin thu an zot fia ngal lal than sang a chuan a bial nu sindi le nunna chanta hi an lo om dun muin a thinrim thu din kuta thlak ta ti police a hril sindi chuan engma hriat lo thua soi thunga zu drugs aruinia hriat ani an pahni hian police in thu zofia tan an lakol ri don ani India Defense thuthar clear na by Freddy VL Samte July ni thuma khan India Sarkar Noi Defense Acquisition Council DSC chuan Defense Minister Rajnath Singh chairman na hnuaya India mamoral thuam sang sang lei tul le siam chwa tul ne rotte chu apom ta phota kor noi khat 1 trillion rupees vel sen turani hei hi acceptance of necessity AONT ani a DSC in India ral thuam mamonia angai leitur le siam chwa tura pomna preliminary approval apek te chu en thuakila pakhatna mine countermeasures vessels MCMVS le hnoya da rapwa bom len mine hi chu kan sheveka longle submarines te ti chana na tuya da chi bom Naval mine aum vele a tu chunga emo te anda thina MCMV chu Naval mine omna she thei chui theile ti che theilong ani mines weeper te po anti chain DSC chuan MCMVS som pani siam chwa tur rotna apoma kum som vel chu angai rin ni in crore singli sangli vel se na turani MCMV pakhat hi ton zakwa tanga sangkhat vela rit ni turati ani tuna hian Indian Navy chuan hetiang long hi anei lawa clip on mine countermeasure suits anti mai chu longrem changa temporary avwa chopin an mangme kani pani na air defense missiles crossing thum sang rukvel sen tur quick reaction surface to air missiles QRSAMS Indian Army Tan Regiment Pathum Indian Air Force Tan Squadron thum nei belrot na pom ani boka QRSAMS te hi kem som thum vel ka pha drones thlona etc ka thlakna na thatak ni in DRDO siam turani pathumna in en thlakna thlona Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Plane Star Plane crossing khatman vel nei atrul boka shiatani Star hi le mil mate mun ma poi modik sok le fu zoka fighter jets le missiles ten anden theina na ve en thatu ani ramdanga tanga leiturati ani a India siam sensor sang infrared electro optical sensor synthetic aperture radar manga thuam tum ani palina underwater drones ani na taka chuan long ania masian na thowangin underwater drones ti anni melmate en thlakna IE Intelligence Surveillance and Reconnaissance ISR tana manturni in India rama siam tum ani ang melma submarine en thlake moti chat nante melma ten tuya bom anta sha chwana tele tuipui kam ven himna te manturani pangana ral thuam dangte ramcheng che taktaka indona lir thei che swal le chia repair ngai le mun hima choi phurson ngai om changa mantur armor recovery vehicles ARVS le tumani poka hetiang lir thei hi tank kan ni bermaya andang lamna chu crane sei pui an nei bi khene kumsang ni somni pathuma khan Indian Army chuan ARVS za som sari leinan request for information RFI alauti chuak to ani electronic warfare suit changkang zok siam chhuat tum ani boka kanshiat angin tunlai khovel indona chuan mel mate radar infrared le electronic steel vel vati boy thei electronic warfare suit hi achangkai takzeta India pon hei hi a hello
tin army navy le air force te in man trom tu ral thuam stock nei zat in shat sak ton song theina tur integrated common inventory management te po tuan chau tum ani India ral thuam le siam tum dang te pakhatna Rampage Air Launch Cruise Missile ALCM Khan Operation Sindura anna atlin hle maya he wanghen India chuan ALCM chidang Air Long Range Artillery Air Lora chu le aril roka leile tuipui tanga ka chwa chi lora hi India chuan anei ve to a borwa ka tanga ka chi hi ala nei lawani Rafael le Tejas MK1A a te phurtir the ani do nem ti pongai to me kani Air Lora hi SU-30 MKI chuan palivel apai theidona Brahmos le Rampage alo pai sabok nen me matitan alo umle swal theyang Lora hi Israel company IAI siam ni in kem zali bor akapha ani panina DRDO chuan tui chung bom torpedoes kap thui jok heavyweight torpedoes HWT siam tum meka tuna India ne me khau hi bechi mang electric motorin ati kalani a kem somli tanga somnga an ka pha ani an siam thar tur next generation HWT hian kem za somni tanga za somnga vela ka phadona bechi mang to lovin thiamna dang mang to turani a propulsion technology tur hi India in ala duang lo pathumna American company Boeing siam tu finjat le chevel ven na le enthak na thlona P8I Poseidon 6 India in US ne na tangin lebela tuma inrem na an siam fil thei chepa India hian hetiang thlona hi som pani ane sa to awai in som pariat ane don ta ani mel mate long le submarines te lo mo a chui theini in fit singli sang khata sang thleng a thlok theya KM sang riat zathum vel thlok theibok Raytheon APY-10 surveillance radar magnetic anomaly detector MAD le Telephonics APS za somli pathum Ocean Eye Aft radar mangtia thuamni in Indian Ocean region IOR vela manatan du thusamani palina DRDO chuan solid fuel ducted ramjet RFDR thiamna mangin melma radar infrared sensors de manhar sator next generation stealth air launch cruise missile ALCM siam tumek SFDR technology hian borwa ka oxygen mangtangka yin missile engine su na thotira he hian missile chu ritlu tuklo le lian lu tuklovin rei takle thui tak borwa ka thlotir theni pangana India could swak pinaka multi-barrel rocket launcher MBRL chu France Indonesia Vietnam le Saudi Arabia te ponandua indor na akalmek heti lai hian India le Armenia te chuan Armenia fighter jet Su-30 SMA India siam Astra MK1 phurtir dan turan siam tun meka Su-30 SM hian tuna Russia siam R-77 beyond visual range air-to-air missile BVRAAM KM somriat ka pha amang meka India BVRAAM Astra MK1 hian KM za somvel aka phathungani parukna Athens Greece sanai DEFEA sangni somni panga exhibitiona Tata Advanced System Limited TASL siam teng kangdeu Huim Armor Platform kariat nei chuan Greece sipai hautu te mit ala hle a TASL hian anjon siam ALS 50 le ALS 250 te po anvasho a mi mit ala hle ani pasarina India in 5th generation stealth fighter jet advanced medium combat aircraft AMCS yam atomek thukan shetoa a engine turatan French company Safran le British company Rolls-Royce te anlang sarviauri hen company panhite hian India nen AMCA a mantur jet engine sang khaza changa za somthum kilonewton thrust pechuak theisiam dun andua za technology transfer po anrem ti nakina AMCA hi shaldu poni se boina umlo turin intellectual property rights IPR po India nena pe kan tiam ve a India ain ngai to mek pariatna India chuan IAF te manatan biak bunker buster missile siam atuma atharlaka siam lovin Agni 5 missile KM sanga chuang ka pha chu KM sang hi zanga borvel ka phaturin unmodified dona ka thuilam ai na puak thei thil pai warhead ngai poimo zo kani warhead chin hi apai dona airburst warhead le bunker buster warhead te anni a warhead te hi ton sari point panga tanga ton riat vela rit ani ang US in tun naya Iran den nana aman GBU 57 khan warhead ton ni point pali vel apai ani kha
Airbus warhead puak hian leichunga alang thei chin airport radar center airport runway le adang te chu a shockwave na satak borua ka lirnging angmaya thokna mangin atichia anga chumi hnuwa leinhnuai meter somria ta tanga zavel azuk ver photanga tichuan abang carbuster warhead chu apuak chau don ta ani a speed hi Mach 8 atanga Mach 24 vel ani don ole khati zong kha tun chuma tana kan puan theite chu ni leri phot mai sela milo thler sakin milo ngai thlak sak china kan lo me